Tole ste nam postregli. Ja, Pa ni to za oko. Pasta še naprt, veliko koronan. Potem pribor. Pa kozarce prosim preverite res, da ni slučajno kakšnega prstnega odtisa kjerkoli. Ste pripravljeni na prvo jed? Prvo presenečenje. Gurmanska čarovnija. Ampak to je res dobro. To mi je odlično. Poglej to banano. Zakaj bi to vrgel? To bomo porabili. To je bilo pa to dobro, da je. Dobro, ne? Čakaj, da še probajte malo drugo. Poglej si to čebulico. Čist lepa je. Odlično. Zdaj veš tukaj je za nič. Stran odrežem. Noro. Grejo do mize? Greva, šef. A je bilo kosilo v redu? Odlično. Meni je bilo zelo dobro. Odlično. Ja? Za prehval. Tako, me veseli, da vam je bilo dobro, zaradi tega, ker vam moram eno stvar povedati. Današnje kosilo je bilo pripravljeno iz sestavin, ki bi večina ljudi zavrgel. En utrinek mogoče pokažemo. Aha, Stanko. Evo. So mi hecati? Ne, to je čisto resno. Tole ste nam postregli. Glede na to, da se v gospodinstvih zavrže tja do 51% vse hrane, smo se danes odločili, da pripravimo kosilo za vse, samo iz takšnih sestavin, da opozorimo na to problematiko. Odlično sporočilo, jaz upam, da bo šlo čim dlje. Res? Ja. Maka čas. Za sladico verjetno sta, ne?